ki khubor ka bate si TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Arngut ki Snar Khaïi Droks. Ya ki belatip kerteng kum u Lawrence Zomam Puya. Lai pu arsnem kerta. U basyang basa ha Asam Bazar ARC Shillong. Bat ulal mal sawa. Lai pun rius nem u basa ha Hunthar Veng Aizol Mizoram. Gila syakem ha ki Pulit jaka East Jaiñtia Hills District halor ka jingdon keti banwara be anya u Drok syakene ka jela. U kerwa balapha da u Superintendent of Police ka East Jaiñtia Hills u Jakpal Singh Dhanau. U layat hu bah ka step si thok deng ki Pulit ki layo ya ka jingtep ka babanya na ki tenat sentiat baki arli kali Torres ki bawan na Mizoram ki laket ya ki tiar Khaïi be an. Mar ki Pulit ka kenhun anti narcotic Task Force ANTF ringkat bagi Pulit jangka ter a check gate bat ka clear riat police station kila pelong ka jingtalasi ki kali ha ka snong nongsning hapo ka jingalam jang u Superintendent of Police jangka East Jaiñtia Hills uba ban rap lang jerwa. USP ulay thu day ha ka por maprashteng menstep ki Pulit kila bat artli kali. Ha ka jingtalasi ya ka kali beningkong ka tata sumo ML not san M iway san kendah nyaw haringkat ke jingdon lang ginong sakhi lalap south li ki senduk thap sabon bela thap ya powder rong stem ubakhya sau pulai point lai pulai gram bat ha ka jingtalasi ya ka kali ka baar ka tata sumo MZ not iway ke lai pra nyaw ar layok kurup south li ki senduk thap sabon bela thap ya powder rong so ubadan ya ka jingkhya kabasan spa kan reu point sau pulai gram. Haka jing toket bat examen la pensisha bo powder uday udrok heroin. Ya udrok balayok kurup la song bat la kurup hakamat kinong sakhi. Ki Pulit kliok kurup ru R1000 spa kapisa bat arli mobile phone. Haka bayde bakani ki Pulit kila register case apo kendon jong ka NDPS Act. Hak klik riat police station par ka jing toket halor kani kadang yak chakmat ban lap ksai sei ki weipat ki bedan ketilang ban penpoy Drok siak ni ka jelah.